Lotshani, ngulungile Mabhena okhulumayo. Njengombana kuyinyanga ekulu kaKhukhulamungu, inyanga yamagugu, ngithi namhlanje akhe nginikele isifundo sokuthi ngokuya ngomthetho welimi weSewula Afrika awukavumeleki ukuthi ubize isizwe ngendlela wena ekhenu nisibiza ngakhona. Nasi isibonelo, lokha nawuzokuthi amatebele instead of amandebele ngombana uthi kwenu nanikhulumako aninayo uND kimatebele, lokho kumlando, lokho kumbi, akukavumeleki. Kufanele ukuthi isizwe usibize ngendlela abazibiza ngakhona. Manje ke kufanele ukuthi uthi amandebele instead of amatebele nanoma utlola phasi, regardless ukuthi umpedi nofana umsuthu umtswana. Nalokho nanoma utlola ngelimi lakho lesipedi, kufanele ukuthi uthi amandebele bese utsho-ke ukuthi uragele phambili ngelimelo. Bengithi ngidlulisa ngombana enkundleni zokuthindana sinokutjharagana kakhulu, uthola ukuthi abantu abakhona ukutlola kuhle amagama la, igama le okay kibapedi bapedi ingasi amapedi bapedi, and Tshivenda it's angisho ilimi lakhona is Tshivenda not isivenda, yabo. So ngokuya ngokomthetho, ngokuya ngeconstitution, ngokuya ngomthetho webhodi welimi iPensalp, ngiwo kumthetho kufanele ukuthi obekiweko begodu it was approved, kufanele ukuthi ubize ukhulume bewutlole njalo. Ngiyathokoza, ngithemba ukuthi uzoba nenyanga ehle yamagugu, ukhumbule bona ungubani, ubuyaphi, ukhumbule ukuthi njengombana umumuntu ngokuya ngawe ubuyaphi, inanazelo zakwenu zithini, isintu, konke lokho kuphathelene nobu-Afrika, uku-embrace ukwazi. Ngiyathokoza.